Hi guys, for today's video, pag kami nagpalingki dito sa Hawaii. Nagadong mapapalingki. So, tag video tayo manan. So, sorsorando for today's video. Pagpalingki, kasi lalagay palingki binalunan. Oh, there's isaw. Ay, gano'n dati isaw. So, ate kay kakas na farmer's market di Canada. Agi nga native nga natnatan, native nga prutas, kasi yan, ilako na. Tapos mga tropical nga, mga ilako. Dito ka, agi ko ati bahay kubo nga, mapruto kayo. So, metilak ko na. Metilak ko na. Kikita kami ti sa luyot ka, no? Tagmul, ag natin kami ti nangaragay sa bunganay kan sa luyot. Pero kung saan ko naman sa luyot, legit nga kami ti US. Good. Unas. Baya. Nagmayat. Ay, mo rambutan. Mangga na loob ko. Deda pila na. Yan ay ko. Thank you so much. Aloha. Aloha. How Yeah, much next the? time. Yeah, one for 10. Yeah. $10 bag. Oh, $10 bag? Yes, very Wow, nice. very Super nice. beautiful. Is it sweet? This one is very special. Yeah, nice. From the Waimea Kanyan side. Okay. That is the more. There's papaya, $10. upo. No more longan today. I feel It's like dati tent na tapos sa ti paglakwat na. O dati pinakbat. Ay, naluto na makan. Tapos so do pa jay bang kapay palengke. Nagadupay lakod da auntie. Oh, authentic. Aja ni mangga. Oh, aja mangga na doon. For each do. Authentic pineapple. Pineapple. Tarong. Ay, kung ano sa luyot. This yellow This- lady. No, No. Not green. yet yellow. It's But green. this Thai is the best. Thai eat green, crunchy and sweet. Yeah? Not too sour. Oh. How much is the chico? I mean that one. How about this? Cheese. 2 for 5 and 2 for 5. You like the cheese? No, I don't want cheese. And 7, 3 for 20 for this. $7 each. Huh? Eat green, Oh my but they're not ready. How you sell? You're not ready yet? 4 for $5 and see. Oh, one. You Bayabas. use less seeds, no more seed. No more seed? Yeah, Oh. it's good. Tapos mangga. O, dapat cheese. Cheese ata, diba? Yeah, cheese. Cheese, tapos mangga. How much this one? That one $5. Huh? $5? Yeah. Oh, see? Expensive over there. $5 ata. Okay, just sell that by 10. Dati singkamas. At talong. Malakadwal na lang ka? So, ano pa yun eh, karawaraka. Sarsar kami pa. Makita kami timagasa. Mesti taglalako tayo puro Ilokano. Ito nga Ilokano tayo, auntie. Kaya ako nasa nagpagla kami di Galwan. Ano naglalako daw? Puro tropical nga. Rambutan. Yan naman din naman yung baka dyan pinanalo ko yun. Nila ko na Thai food mo tata.